in če se strinjaš, da srčkov ni nikoli preveč, potem ti bo morda všeč tale recept. Tole so prikupna srčkasta mila, oziroma mila v obliki srčkov. Naredili bomo po postopku ulivanja. Potrebovali boš takole prozorno bazo za ulivanje, cookie cutter v obliki srčka in pa kalup. Več pa v nadaljevanju videa.